otvaram konferenciju Srpskog sabora Zavetnici posvećenu pitanju očuvanja srpskih svetinja i srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, koje se ovih dana nalazi pred velikim udarom predstavnika nelegitimne države Kosovo i njihovih međunarodnih mentora koji pokušavaju da čitavu srpsku duhovnu i kulturnu vertikalu pripišu kulturnoj baštini secesionističke države Kosovo. Kulturni i duhovni genocid koji se sprovodi nad Srbima već decenijama unazad kulminirao je 1999. godine, od kada se sve do današnjih dana aktivno sprovode pogromi Srba na Kosovu i Metohiji i zatiru svi tragovi srpskog istorijskog, kulturološkog i verskog postojanja. Od dolaska misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiju 1999. godine proterano je preko 300.000 Srba, broj nestalih i ubijenih još uvek nije utvrđen, a pred očima celog sveta od tog trenutka stradalo je preko 150 spomenika srpske kulture, crkava, manastira i drugih objekata. Stradala su i srpska groblja, koje su takođe svedoci srpskog viševekovnog postojanja na ovim prostorima, spaljene su i pokradene mnogobrojne riznice sa knjigama i crkvenim relikvijama i porušen je veliki broj spomenika sa istaknutim ličnostima iz srpske istorije. Od tog trenutka Evropska unija, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pokazala je ne samo ravnodušnost prema srpskom kulturnom nasleđu, već i aktivno učestvovanje u sprovođenju brojnih akcija koje su rezultirale velike pogrome Srba i kulturni genocid. Pored brojnih pojedinačnih napada na srpski narod i srpsku kulturnu baštinu, posebno treba istaknuti vandalske šiptarske napade vezane za 17. mart 2004. godine. Datum koji će istorija zabeležiti kao jedan od najstravičnijih kulturnih pogroma pred kojim je međunarodna zajednica zatvorila oči i time podržala istrebljenje srpskog naroda i njegovog kulturnog nasleđa. Tada je, uz prisustvo međunarodnih snaga, izvršeno etničko čišćenje Srba uz veliki broj ubijenih, proterano je više hiljada ljudi, spaljeno na hiljade srpskih domova, uništeno je 35 pravoslavnih hramova i drugih verskih objekata koji su spaljeni, demolirani i opljačkani. Sve češće postaju i akcije nasilnog preimenovanja naziva gradova i sela kako bi se zatrli i tragovi etimološkog porekla koji svoje uporište pronalaze u srpskom nasleđu. Niko nikada nije odgovarao za sva ova zlodela koja su sprovedena nad srpskim narodom i srpskom kulturnom baštinom. Za srpski narod Kosovo i Metohija nije samo teritorija, već je pre svega duhovna, istorijska i kulturološka struktura srpskog nacionalnog bića, identitet svakog pojedinca i kolektivne nacije. Pored Raške i Zete, na prostoru Kosova i Metohije počivaju temelji srpske države, istorijskog nasleđa i pravoslavne duhovnosti. Na ovom prostoru nalazi se preko 1500 srpskih pravoslavnih crkava i manastira, zadužbina srpskih vladara bogate vlastele, car Dušanov grad Prizren sa bogatim istorijskim nasleđem, kao i Pećka patrijaršija koja je kroz vekove bila čuvar srpskog naroda i sedište Srpske pravoslavne crkve. Sam naziv Metohija, koji se prikriva i odbacuje, svedoči o vlasništvu ove teritorije koja isključivo pripada srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nema naroda koji je na jednoj ovako relativno maloj prostornoj celini podigao toliki broj crkava i manastira i u njih utemeljio svaki delić svog viševekovnog postojanja, a u svakom od tih spomenika ugradio i tešku sudbinu srpskog naroda koji su zajedno delili i preživljavali kroz vekove. Ne sme se zanemariti činjenica da je značaj opstanka srpske kulture i istorije jedan od ključnih faktora za opstanak konstrukcije celokupnog evropskog nasleđa, jer je srpska kulturna baština direktni nastavljač istočno-vizantijske kulture koja se preko srpskih spomenika održava do dana današnjeg. Šiptari, Albanci nemaju nikakvo kulturno nasleđe ni istoriju, kao ni jedan spomenik kulture koji bi posvedočio u njihovu korist. Oni nemaju ni jednu istaknutu ličnost iz prošlosti, kao ni evropsko poreklo. Njihovi jedini spomenici su oni koji su podignuti u poslednjih 16 godina i posvećeni su teroristima koji su pobili i proterali na hiljade Srba,
tu su i spomenici sa predstavama mapa Velike Albanije, kao i spomenik Billu Clintonu u Prištini koji veliča datum od počinjanja bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Postavlja se pitanje UNESCO-u. Mogu li se Stefan Nemanja, Sveti Sava i Bill Clinton svrstati pod istu kulturnu baštinu? Podizanje svih tih njihovih jezivnih spomenika su finansirani od strane Zapada, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO pakta. Tako da ne treba da nas čudi njihovo međusobno podržavanje, jer oni dele iste vrednosti, a posle njihovih političkih i humanitarnih intervencija ostaju samo zgarišta. Srbija je članica UNESCO-a i tako su pod nazivom srpskog kulturnog nasleđa od visokog značaja uvršćeni i spomenici na Kosovu i Metohiji, Bogorodica Ljeviška u Prizrenu, Gračanica i Visoki Dečani. Međutim, sadašnjom težnjom da Kosovo pristupi ovoj organizaciji, UNESCO će preimenovanjem u takozvano kosovsko kulturno nasleđe počiniti krađu srpske kulturne baštine i tako predajom Šiptarima omogućiti uništenje i brisanje celokupnog istorijskog, kulturnog i verskog nasleđa jednog aktivnog naroda. Za Srbiju ulazak Kosova i Metohije u UNESCO označava potpuno urušavanje istorijske konstrukcije, gubljenje nacionalnog identiteta i gašenje Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Sadašnja vlast u Srbiji, na čelu sa njihovim mentorima sa Zapada, dele svu odgovornost i krivicu za nasilničke pokušaje odcepljenja Kosova i Metohije, jer su vodeći pogubnu politiku i pre svega potpisivanjem Briselskog sporazuma prekršili Ustav Republike Srbije i omogućili Šiptarima sve pogodnosti za stvaranje takozvane države Kosovo. Zapravo, ono što se krije od javnosti jeste da je prijem Kosova u UNESCO kršenje rezolucije 1244. Međutim, kršenje rezolucije 1244 sprovedeno je preko potpisivanja Briselskog sporazuma koji omogućava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i na taj način daje legitimitet kreiranju takozvane države Kosovo. Upravo iz tog razloga i kao potvrda ovoj tvrdnji, svi savetnici sa Zapada sadašnje marionetske vlasti u Srbiji pravdaju članstvo Kosova u UNESCO-u upravo preko Briselskog sporazuma koji mu to omogućava i lobiraju promenu Srpskog ustava kako bi Srbija i formalno priznala nezavisnost Kosova. Predstavnici zavetnika u dijaspori, u Sloveniji, Austriji i Italiji uputili su zvanična pisma sa slikama porušenih svetinja delegacijama država pri UNESCO-u povodom najavljenog glasanja o prijemu Kosova u tu organizaciju. Srpski sabor zavetnici nikada neće prepustiti srpske oltare onima koji su ih rušili i palili. Zavetnici će nastaviti legitimnu borbu sa konačnim ciljem da će u Srbiji u kojoj zavetnici budu odlučivali svi neustavni sporazumi koji su do sada sklopljeni, pre svega Briselski sporazum, biti poništeni.